Ibi byo noneho birasa nk'igitangaza kizima. Hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari ikiyaga neza kirasa nk'ijuru ryamanutse rikaza ku isi yacu nzima. Gusa munsi yacyo harimo ibanga ritsimbye munsi y'ubutaka. Iki kiyaga nta kindi nicyo bita Lac Kivu. Ushobora kubuza yuko ikiyaga cya Lac Kivu ari ikintu gisanzwe ariko ngo rikamubwiye ko wibeshya. Ikiyaga cya Lac Kivu muri Afurika kiri mu biyaga batinya kandi bihabanye, dore ko gifite ubujyakuzimu buhanitse bituma kiza ku mwanya wa 4 mu bihugu bifite ibiyaga bigari hano muri Afurika. Ese wari uzi yuko ikiyaga cya Lac Kivu gifite ubujyakuzimu bungana nka metero 485? Ibi ntabwo wari ubizi. Hari n'ibindi byinshi cyane utazi, byose nibyo ngiye kugira muri iki kiganiro kigari. Gusa ndagusabye niba ari bwo wisanze kuri uyu muyoboro mugari wa documentaire n'ibyegeranyo mu gihugu cy'u Rwanda, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibyegeranyo nk'ibi ngibi. Mugiye kubana muri iki cyegeranyo mu Ishema. Hano ni kuri Ishema Info. Muhawe ikaze. Banze ngira icyo mubwira mbere yo kugira dukomeze n'ibindi byose. Ese wari uzi yuko ikiyaga cya Lac Kivu kiri mu biyaga 9 bya mbere ku isi bikomeye cyane, kikaba kiri ku mwanya wa 9 mu biyaga birebire cyane ku isi? Yemerera mubwire ubuso bw'iki kiyaga kugira ngo wumve aho kibera kibi. Ubundi iki kiyaga cya Lac Kivu uburebure bwacyo bwo ni ibirometero 90 byose. Ubugari bw'iki kiyaga bwo bungana n'ibirometero 50 byose, naho ubujyakuzimu bwo bungana na metero 485 zose. Sinzi niba wumva uburebure bureshya gutyo ujya mu kuzimu. Ikindi ushobora kwibaza ko iki kiyaga cya Kivu, ushobora kwibaza uti ni iyihe mijyi cyegereye mu gihugu cy'u Rwanda? Umujyi wa mbere ucegereye akaba ari nawo ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda ni umujyi uri mu karere ka Rubavu, umujyi bita Gisenyi. Gisenyi kuba yizi ni umujyi w'ubucuruzi uberamo ubucuruzi bwinshi cyane, kubera yuko uhana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibicuruzwa biva muri Kongo byose byinjirira ahangaha i Gisenyi byinshi. Ibi bituma umujyi wa Gisenyi ariuza ku mwanya wa mbere mu mijyi ikomeye cyane ikora kuri iki Kivu. Umujyi wa kabiri nawo ukomeye cyane ukora kuri Lac Kivu uherereye mu gihugu cy'u Rwanda nawo bita Rusizi. Uyu nawo ni umujyi ukomeye cyane uberamo ubucuruzi budasanzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mujyi nawo rero ukora kuri iki kiyaga cya Lac Kivu. Umujyi wa gatatu nawo ukomeye cyane ukora kuri iki kiyaga cya Lac Kivu nawo bita Karongi ku Kibuye. Uyu nawo ni umujyi ukora hano kuri Lac Kivu, gusa wo ni umujyi udahura n'imipaka kubera yuko ni umujyi uberamo ubucuruzi busanzwe nk'uburobyi bw'isambaza zituruka muri iki Kivu. Dukomeje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari imijyi naho ikora kuri iki kiyaga cya Lac Kivu. Umujyi ukomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukora kuri iki kiyaga cya Lac Kivu ni umujyi bita Goma. Umujyi uhambaye cyane ku bawuzi ndetse no mu bawukoreramo ubucuruzi bataha mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu nawo ni umujyi ubamo movement y'abantu benshi cyane, dore yuko hari n'abarenga igihugu bakajya kuwucururizamo bavuye hano iwacu mu Rwanda bakaza kwitahira hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Undi mujyi w'igitangaza ukora kuri Lac Kivu uherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni umujyi bita Bukavu. Bukavu ni umujyi w'ubucuruzi cyane nawo uba mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yari imijyi ituye hafi. Noneho reka nzimbabwire ibirwa bitangaje biba muri iki kiyaga, bikaba biri no mu birwa bya mbere binini cyane biba mu biyaga muri Afurika. Akarwa kanini karemereye cyane kaba muri iki kiyaga cya Lac Kivu, akaba ari nako karwa ka mbere kanini kaba mu birwa hano muri Afurika yose. Aka niko bita Ijwi Island. Abahanga mu bapimyi b'ibirwa bavuga yuko aka karwa bita Ijwi Island gafite ibirometero by'uburebure bisanga 12 byose, bikagashyira ku mwanya wa mbere muri Afurika mu karwa kanini kaba mu biyaga. Aka karwa ushobora kwibaza niba gatuweho, gusa karatuwe neza cyane rwose, gakorerwamo n'ubucuruzi busanzwe, dore ko abakambukiranyamo baba bambuka bagendeye mu bwato. Akarwa ka kabiri gasa nkaho nako ari kanini kabarizwa hano mu gihugu cy'u Rwanda mu Kivu ni akarwa bita Amahoro Island. Amahoro Island ni akarwa mu bunini gakurikira ako bita Ijwi Island.
Akangaka nako nakarwa gasa nkaho ari kanini cyane, dore yuko abapimye neza mu by'ubutaka bavuga yuko gafite ibirometero bisanga 6 byose, kakaba gaherereye muri Lac Kivu mu gice cy'u Rwanda. Utwo turwa uko ari tubiri ni uturwa tw'igitangaza twibereye mu kiyaga cya Lac Kivu mu gihande cyangwa se mu gice cy'u Rwanda. Reka dukomeze noneho turebe ubutunzi buhambaye cyane bushakwa n'isi yose buhishe muri iki kiyaga cya Lac Kivu. Ese ni ubuhe butunzi? Nibwo ngiye kukubwira. Ngende Ishema ndi hano kugira ngo usobanurire. Ndagushimiye kandi niba tugeranye kuri uyu munota ukiri kuri iki kiganiro ni by'agaciro, ukaba wakanze ku ibuto ya subscribe, urakoze cyane. Reka dukomeze. Iki kiyaga cya Lac Kivu gifite amabanga aremereye kandi akomeye atabye neza mu gisate cy'u Rwanda muri East Lake Kivu. Ushobora kuba ufite amatsiko neza yo kumva aya mabanga, ariko reka nyakumara ayo matsiko yose ufite. Ubutunzi u Rwanda rufite munsi y'aya mazi butangaje butigeze bubonwa n'ibindi birwa byose bibonetse. Ubu ngubu ni ubutunzi bita gaz methane. Mbere bikivumburwa neza yuko muri iki kiyaga cya Lac Kivu harimo gaz methane, byabanje kuba imbogamizi zo kubona imashini ndetse n'ibikoresho byaba byakura iyi gaz methane mu kuzimu kwa Lac Kivu. Ariko kuri ubu ngubu u Rwanda rufite aho rucukurira iyi gaz methane rukayibona neza cyane. Ubu ni ubutunzi Imana yatwihereye, dore yuko budakunze kuboneka hose ku isi. Naho mu bijyanye n'inyamaswa zo mu mazi, u Rwanda ndetse na Lac Kivu muri rusange ntago rufite inyamaswa zo mu mazi zihambaye cyane. Rufite amafi asanzwe aba mu mazi, gusa rukagira izo bita isambaza cyangwa se sambaza fish. Aya ni amafi matoya aboneka mu kiyaga cya Kivu kuri buri nkengero, abe Karongi, abe Rusizi cyangwa se Gisenyi, ahangaha hose birahagaragara. Kubazitsambaza ni amafi ahenze adapfa kwigonderwa na buri umwe, dore ko ikiro cyayo gishobora kugera ku bihumbi 12 cyangwa se 15 ku batuye hagana mu mujyi wa Kigali badaturiye hafi y'ibi biyaga. Ibi ngibi bituma kuri buri nkengero z'iki kiyaga hagiye hari amahoteli agiye atandukanye. Nk'igisenyi hari amahoteli arenze cyane kandi y'ubukerarugendo buzima. Rero ibyo nibyo nabateguriye kuri uyu munsi mu kiyaga cya Kivu. Mubaye mushaka n'ibindi ku bindi biyaga byose biri ku isi, nayibabwira mwanyandikira kuri comment nkabasubiza. Rero nge mwabanye muri kiganiro ni Ishema M4. Mukore subscribe, mukomeze kuba benshi, twagura uyu muryango ubu muryango mugari. Murakoze kubw'ubufasha bwanyu. Gusa nasoza ngira nti niba utaratemberera Gisenyi cyangwa Karongi cyangwa se Rusizi, nyarutsa utemberere hamwe muri ho wirebera ibyiza bitatse ikiyaga cya Lac Kivu. Murakoze naho ubutaha.